HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai hozo se na bon uni khopha tunin zong vanoi munchung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote Tuni mars ni sim thum ni kho a Eimi Times sa kon chule vanoi Thusoh chumchom kilohom pabem ho Achi sa February ni sim som ni lesagi ni chun Thinglhang district sunga Kuki CSON Manipur Governor HB Kumar Bala hinga lekha na pilut vin hichi achun Thinglhang gam'a meilei ho nung chen sa Aheloute resettlement policy ding iham ta akinung chen sa wo te ule nasata akiting ding hitin an het sa win hi Governor hinga lekha chu Thinglhang district sunga Kuki CSO Kuki Chief Association Kuki impile Kuki Students Organization hon an thot hin hito hilson'in ena chom zong an zaw sa be ovin hi lekha ki thot na achun mail he ho akona buluna nom zing hito hilson a Kuki milham ho hu bi na ding a village volunteer an ki sim hin i hu do na dinga ki sim volunteer hi sin am ho chunga legal action la allowing governor hinga nge na an event chule Thinglhang district nga kon Manipur Police Commando ho la do hinadin jong ni ana anay uvin hi Police Commando ho umhin japi adin lumo na sangin kicha na Aheloute do masanga Kuki khangtha mi ni githana ille lo nei lagotam ta kisu sen ho hi am ho Police Commando ho khutnu hidan Governor he sa uvin hi Police Commando ho umhin district sumbuina Aheloute bezoin Kuki nam mite din lumo na the hipoi achunga ki se ho hi akin Thailand pena Governor in ahin su bolit ding injong Kuki lam kai ho nge na evin chule chamne lungmon na ding a Governor Phalna dan chunga ki pathu thozo an evin hi Arambai Tengor in Union Home Minister Amit Shah le Manipur Governor HB Kumar Bala in chamna na dinga pan ala ana chunghana kipathu aphung uvin hi Arambai Tengor in saina achun Manipur mi pite ki tho khom a state sunga chamna le khan tawna the hita eti Amit Shah in Manipur a chamna kit na ding a pan na sata a ala ana chungle gamsung mi te ako asa na hi lam kai pi hin khat hi na apho che na khat hi ati Arambai Tengor ho him Michael Pabab government khuna pilut na anay masang achi sa February ni simson ni lagup ni ho achu Manipur Governor AK Bala nakimupyo hi NIA case ni chule Kuki te tha chimit na ding a panla agal bol khumsing Arambai Tengor ho Manipur Governor in anakimupyo chu Kuki CSO hon den sangta anabol in hi May ni sim 2023 ni ho apat Kuki hole in bulule hala apang lamkai chu Arambai Tengor ho hinzia Kuki CSO hon am ho chunga government in gwatna api dinga nge na abol jing hi langkha na Arambai Tengor lamkai hon Governor kimupi a chu state sunga chamle lungmon ho umteng a member ho zahang hin ko aman kit thaina ding over security hon asu boilo divin nge na anay un hi Arambai Tengor Thusoh in asaina achun Governor Phalna na zara ang lungding march ni sim get ni ho apat National Highway a Chile Vale buina talauding a Union Home Minister Amit Shah in apong do hi eti hichilampi ki hongding hi asuboy a umle security forces hon atatu to a ki mai to piding hi eti chule Manipur Governor in trucks mang na ding a dimun ala Arambai Tengor in kito sa jingding hi eti Manipur sungal May ni sim 2023 ko apat tuni chana hi mi zanil asong thungchunglan in sang sagi vale mi sang so gup ho hi relief camp a ko sa a aku akile thainai lo hi Kuki CSO SO group le MLA ho demand chu hile Union Territory with Legislature under Article 239A of the Indian Constitution ahin hinla tuni chana hi central government akon kichi ta don bo na hi umlovin akilang in hi Achi sani thumsungin Manipur Thinglhang le pai chama konin maithal somko loko police khuna pilutin ana in hi hichi Indian Army Assam Rifles le Manipur Police bana Civil Administration le Security Agency dangdang ho ki tho khom na zala hi thaidan in akise in hi Tamenglong District Paitor area a single barrel rifles local mesomesagi Humpi improvised mortars ko le grenades le galman cha chom police khuna anapilun ovin hi Kangpokpi District Cycle Subdivision hopsunga somnani ball rifles
Pam action sagile pumpi improvised mortar somna nga anapilut novin in Far East District sagolmang somna ni ball action rifle nga lethot gun khat improvised mortar somna khan anapilut novin hi aban in security force ho panla na zal in Maithal som hong kipilun in hichila achun 7.62 mm self-loading rifle SLR khat 303 rifle khat single ball barrel rifle li pistol ni improvised mortars ni ahin hicho zo se hi February ni simsom ni lesegi ni achu hong kipilun hitai hichi tabang machun February ni simsom ni lege ni chun third som li ahong kipilut kiin hicho chu ahile sniper khat pistol khat improvised Motors nga pinsas ni Kalban machine gun CMG khat pistol country met khat chule 51mm mortar khat improvised mortar ni IEDs thumle galman cha chumchum phebet hi hicho hi kangpo pile Tingnopal district nga kun ahi Indian Army honjong moirang purel le itham area a stakeholder ho anakimupi ovin hichi achun Sten machine carbine khat le 12 bore single barrel rifles khat 203 rifle khat mipi in surrender above hi Churchampul district Saidan area maitho nga surrender hin hicho chu ahile 303 rifle khat 7.62 mm rifle khat 12 bore rifle khat single barrel rifle khat improvised mortar khat ID le galman cha apabet azawin hi Tingnopal district Samukom area security force on operation abolnava Maithal group nachamda ovin hicho chu 12 bore single barrel khat muzzle loaded rifle khat 9mm pistols ni improvised mortars ni improvised explosive devices IEDs som galman cha adangdang hi hiche ki mando Maithal ho chu Manipur police ho kon anapilut uve HSLC question paper leak sa apang mini jan hi chun Manipur police in anamando tan hi hetpeh chu bosem sainanoi chilha HSLC exam social science paper chu exam ki polling kon chena chu analik hi hitokilhan in Democratic Students Alliance of Manipur disamin hi chichung chang kigol kha ho mando na ding nge na anane uwa chule go na khau ta pi ding azam ana phut u hi chi question paper lik to kisaya akimante ni chu hile Samandram Megachandra Singh Vice Principal Little Master Higher Secondary School lay Assistant Officer in Charge Yumnam Ranjit Singh Teni ahilhan in amani chunga life imprisonment go na pi din disam in nge na ane in hi hito kilhan in question paper hin liksa school zong hi bosam la kusham in di recognize aboldin angi eventually hi chu thu to kisaya Chief Secretary in Action khawta la apedin jong angi ebe ovin hi exam tangi en ho akisan lo le HSRC exam ki chai chai le ki phinna khawta nei din in jong na abol tha paper ovin hi Ajay sa February ni simsom ni lagi ni hun Ukraine malambit na ding le rare earth mineral ho USP ahin na ding kinupto na naya Ukraine malamabit na ho umdo ding hamti Europe mi piten ahite Ukraine na mite lunglut ta anangalal ni khochu gelaw bang tain an kichay ta na hi vanu mi pi muding over office mo na live telecast an kibol US President Donald Trump le Ukraine President Zelensky ki ho na chu kinilkol na kisaw sangto na lamzo in anamano in hi US President Donald Trump le Vice President JD Vance in sumna paile simsen lo ki thopi na hung kinai zozing Zelensky chu ki pathu sezi hello le US in amakai chamna suno pha in ngo na naizin chule kalpi thumna su do na theya kichim in asailhon in hi US President Donald Trump akon ki ho na sunga Ukraine rare earth minerals ho ako asa zo dan ta lang in avel in galti chu kar hi nang ma khu na am to po enatin US lam kai masa Joe Biden ho hate in themona zong anachan ki ho na chu alang to gyala angai to ki kaldel in kilol na le press briefing nei khom na umlovin anakichaizin Ukraine adinga balam security van bit na anei ding ukini na zong athon bang in min hi ki hola na amlo to ke manin mai lama US in ahin ki thopi zomding hinamti mi pi lungboy na ahilota hi alang khan agal muna ki daw na hi Ukraine in thengsela alal chu hitan hilna Ukraine gamlai se neo khat zong chanding pa asa lo na chunga security guarantee umlo hila Russia to chamna sui kaiding ki ti chu pom thelo hil kitma
na hi Thusoh to akimani European lam kai hon Zelensky ato sotle apan huzing now anapong do ovin French President Emmanuel Macron in Russia hi galpan galbol ahin hi sa achu Ukraine ki thopi zinga hi ati Germany Chancellor Olaf Scholz in Russia galbol na dem na anizin Ukraine jelen na ato sa zingdan apong do European Commission President Ursula von der Leyen in Zelensky kita na le hansan na ne hidan pa chan sangta apen Ukraine chamhat na le gamsung hubi na ding a akithopi zingdi even anapong do achung chona EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kazakhalachin Trump chon chanchung hata in dem na anizin free wall hin lam kai tha angai cha anati hel in hi hinla he chitu ahin European gamzosin pan ala de upon Hungarian Prime Minister Viktor Orban in Trump thilbol dan chu atasanin hi over office alam kai teni ki ho na hin mabana US le Ukraine ki ka hata a ahin su se thezin a in European gam atam zon atha bia gam kai sunga US in akithopi alha samsa na chunga strategies kilah khausa beding Ukraine atosat now su habbe zingdi injong pha sa ovin hi hinla Russia le Ukraine ki dawna ahung so le zing ta awangin vanoi chamhat gamhon ki buina chunga ngaidan le pandan ala ho hate in akikal timu thelzin aumdo in hi US Central Command CENTCOM in achisa February ni simsomni le thumni ho achu serin sa lumnam kaya mun khana al-Qada galgu bol kiloi khom na noisa ki khai haras aldin lamkai lubu Muhammad Joseph Zizachu precision airstrike na ball kum uva anatha ovin anapong do ove Thusoh hi US in wall on terror hinchi pinaw ba akai khana US la alwai gam ho van bit na ding a gargut ball ho chunga bulu na hinchi la pizing la ova khachu a hi hetpeh khachu hi chi terrorist ho chunga precision strike ahinchi la pinaw khana achisa February ni sim somni la ni ho azong haras aldin lamkai Washington sin zo anatha zo u an hitai hichi gargut ball ho achisa January 2025 achu akisamang tartia anagi phondo azingwa ngwa US versus hon le buluna achilha pizing u hi dunya ding in Thusoh chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe